Umkhangisi kumbe imodeli yaseSlovenia eyaba ngumkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump usebuyela esigodlweni sikamongameli eWhite House ngemva kokunqoba komkakhe umnumzana Donald Trump, yena owaqala ukungena embusweni ngo-2016. Intathelizindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias ulobe udaba olulandelayo eliluphiwa yimi uNtungamili Nkomo we-VOA Studio 7. Abazali bakhe bamupha igama elithi Melanija Navs, kodwa kathesi umhlaba umazi njengoMelania Trump, yena owayengumkamongameli weMelika. Wazalwa ngoMabasa mhla ka-26 ngo-1970 eNovo Mesto kweleSlovenia, elalisaziwa ngokuthi yi-Yugoslavia. Ekukhuleni kwakhe edolobheni leSevnica, uyise wayethengisa izimota njalo unina esebenza kwenye inkampani ekhiqiza amalembu. Kodwa uNavs wayejabulela kakhulu ezokuceca. Kutsho owayengumngane wakhe besafunda, uMirjana Jelansik. She also liked designing. Wayethanda ukuthunga esebenzisa izigqoko ezindala ukwenza ezintsha. uNavs wamisa izifundo zakhe zokudizayina izigqoko, njalo esebenzisa igama elithi Melania Knows. Waqala ukugijimisa umsebenzi wokumodela ezwekazi le-Europe. Ngeminyaka yabo-1990, impumelelo yakhe yamletha kweleMelika. Kutsho ofundisa e-Ohio University uProfessor Catherine Jellison. As a fashion model and someone who was often invited njengemodel eyayibukisa impahla futhi ehlala emenywa emcimbini yezinga laphezulu eNew York. Ngokuzwisisa kwami, le yiyo indlela ahlangana ngayo loDonald Trump. Sebetshadile, uNoz waba nguMelania Trump ngoZibandlela mhla ka-22 ngo-2005. Wazothola indodana yakhe eyiyo yodwa ngomnyaka owalandelayo. Ngalowo mnyaka futhi waba yisizalwane seMelika. Impilo kaMelania Trump yaguquka umkakhe eze encintise kukhetho lukamongameli weMelika ngo-2016 emele ibandla lama-Republicans. Njalo wamncedisa ukukhankasela lolu khetho. Wethula amazwi alandelayo. It is wonderful to be here. Kumnandi ukuba lapha lani namuhla kanye lomyeni wami. Ngiyaziqhenya ngaye. Umnumzana Donald Trump wafungiswa ukuba ngumongameli weMelika wesi-45 ngoZibandlela 2017. Njengomkamongameli, uMelania Trump wethekelela amazwe omhlaba atshiyeneyo waphatheka kunhlelo ezifana lolwe-Be Best Campaign, lona olwaluphatha impilakahle yabantwana. Waphatheka njalo kunhlelo zokuvikeleka kwabesifazana ebulenjini be-internet kanye lokulwisana lezidakamizwa. Wayengathandi ukuzibonakalisa njengabanye abafazi babomongameli. Kodwa lanxa kunjalo, abezindaba babehlezi bemfake ilihlo elibukhali. Kutsho uJellison. criticized in some quarters for her fashion choices. Wachothozwa ngabanye ngezigqoko zakhe. Abanye bamsola ngokungayihlala eWhite House ekuqaleni kombuso womyeni wakhe. Futhi abanye bachothoza uhlelo lwakhe lwe-Be Best Campaign. Ngemva kokusuka eWhite House, uMelania Trump kazange athande ukuziveza emphakathini. Wayebonakala lapha lalaphaya encedisa umkakhe ukukhankasela ukhetho ngo-2024, lalapho ekhangisa ugwalo aluloba ngempilo yakhe. Writing this memoir has been a Ukubhala ugwalo lolu kube yinto ejule kakhulu kuhambo lwami lwempilo. Umhlali weWisconsin uAustin Smith wavotela uDonald Trump ngo-2017.
waveza lokho afisa uMelania Trump akwenze engabuyela esigodlweni sikamongameli. I would like her to maybe take up a couple of Ngifisa ukumbona eqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Uhlelo olusenhlizweni yami kakhulu ngolokupha abantwana ukudla kwemini esikolo. Ovotela ibandla lama-Democrats uJocelyn Coe ufuna uMelania Trump adlale indima enkulu njengomkamongameli. Going out and talking to Kumele aphume ayikhulumisana lomphakathi, abhode ngelizwe, ezazisa ebantwini. Kodwa umhlaziyi uJellison uthi ubona uMelania Trump eqhubeka njengakuqala engayisuye muntu othanda ukuziveza ebantwini.